Dumdum nga kayo di programa tayo Kompletos Recados dito ay Pinoy Power Radio KPHI Honolulu, Hawaii. Yes mga kaibigan, wala pong iba kundi iyan ang ating palatuntunan ngayon mga kaibigan. Huwag ka nang magtagalog kung wala kang kawadwanan. Baka ikaw ay kanilang katawan. Anat mo ko na mamabantaw. Ay, hadabot basit abarukabaw. Kanatan mo yaw. Sino bang hindi makarunod sa ganitong kasasaan ko na buta? Paunay. Alright, mga kaibigan, sa dami-dami po ng mga text natin ngayong umaga. Ha? Nakadadaw. Ayun, pasensya kaya pa. Alright, irugi ko. Sandali lang. Ni Alex Barot, kung naanad dito baka bali happy birthday to Alex, to Vicente Agassi of Spain, kung naanad dito. And then, request mo, dito man sa Nicolas sa kanta ni Eugene, isagot ko kadag ito'y agtutuglap ko na, bigla nga ng buwak iti mang iti programa. Madina, mang buwak tayo mo titataon da kayo, madyak kaya tayo na. Dagi tayo na-adik iti Facebook, kanta programa programa manong da Melda Alibuyaw, baliksem nga nalaeng, ta agsiyudot no mangag nga alimbubuyaw. Ikaw talaga, Mr. Alex ka. Ni Jose Mannabaco Vitales, basa na naging text dawang. Ni Kelly May Rumbawa, ni Remy Piano, adinamutag piano. Ni Vicente Agassi Druda, nga birthday boy today. Ni Jonathan Torres, na kanayo na request na tayo putar na, di pa na-i-release. Apay dakas kan tigarapa up ko naman, Jonathan. Kapanya kanya nakita natin ading ko ito yung gwapon. Nakamununat na uding ang edit tala case fish market tinauding nakakita ko kumusta kaya amin na case barbareng no ag sponsor tumanan ni paring Ricky no masumang petak kaya ni Corazon Kiamas ama nervyos ta maabak kanon jay salip ti Daneo ni Mia Castañeda ajak ammo ti panang describe ko ni Geraldine Campos ni Victor Marquez sa kanayon kano ama bannaw kanayo nga naangatati kwa. Kasta nga talaga no self-supporting na kayo. Ni Adriel Aquino na rin nga umuli tarawis ti Salamagi. Ay, nustot ako na. Mr. Swabi nga raw. Ken ni Ven na madamamanan ti recording na ta programa ni pay Uncle Carlos ken ni Auntie Pat Pukan, the sweetest couple of the decade. Coming from Alex Birorokong Estebarot. Sikat nang isura dahil dyan. Pumunta kayo. Uray lang pumliit de tabuksit ko nga makangag. Ay, apo na American Dream ko namit ni Bidaw. Happy Sunday ka no to Uncle Carlos na Auntie Patpukan, to Manong Jesse na Auntie Norma Santos, to Uncle Rizal and Auntie Francis Kajimat. Manang Francis, thank you very much. Kita'y naima sa prutas kada birabed. Ni Manong Ben kini Ate Flora Sacro, ni Mami Florida Isla, ni Manong Bubot kini Ate Edna Butay, ni Manong Mel and Ate Silvia Gonzales, ni Uncle Santos ken Flor Alcantara, ni Manong Val and Ate Edith Doctolero, ni Ate Darna Sales, ni Alex Barot, ni Jose Vitalis, ni Remy Espero Piano, ni Jonathan Torricer, ni Rudy Ram Rumbawa, ni J.R. Walesma, ni Nana Ros Domingo, ni Angie Asuncion, ni Victor Marquez, ni Nanang Alice ken Ninong Bert Castañeda, ni Kelly May Lumabaw, ni Juni Tomas, ni Imelda Batara Aliboyog, ni Mr. Suave, kastamatan happy birthday to Vicente Agassi de Ruda. Please play San Nicolas by Eugene Tunak. And that song is dedicated to all the San Nicoleños sa buong mundo. Ayun. Tiway ninong tianos mo, padaanan dagiti kompletos Ricardo City YouTube kenta Facebook ta. Mabuyakin mangugyon to next week. Aba? Thank you, Biday. Maraming salamat. Ito yung digidadasarin daniw ng tipamudaw na napintas. Okay, ibasak lang kung nagiti apo, ya? Sandali lang, the request ni Kelly, mat nga madapin nag-request ti nagan na itayan, ngayon. Nini Kadita Kalihi, San Nicolas, is by Eugene Tunak Marquez, and I would like to dedicate to all your listeners, taga San Nicolas Mangkansaan, nagapukin ni Nika,
iti kalihi mga kaibigan. Alright, Eugene, dumdumngag ka ba raw? Naimbag nga pa nagdengdengag mo. Dito nga ro din dito kantam. Ya? Nga San Nicolas. Kastay ko na kun mga kailian, dagito yung kanta. Ay maalayo amin na po dita, magatag nyo ko nakumah dita Northstar Queen Pinoy Record Bar. San Nicolas, lugar anak kaya naka, uray pimanawag tita. Sekalatagda dito'y kaunggag San Nicolas, iliadyak tumalipatan, adak mang sabanian pagilian, jak tuwi suka Dahil naliayog mga kaibigan, para kadagiti amin na taga San Nicolas, sumunta sa dinuman ta nga ilitayan nyo na isolation no ko. Basta San Nicolas, nanat ko naman ba? Okay mga kaibigan, ako po'y magbabalik sa inyo pagkalipas lamang po ng ilang patalastas siyempre.